2 Chronicles chapter 11, verse number 16. Kung nanasa, amen? Tanamaning dog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Naripay ko sa inyong faithfulness karong gabi. Excited ko kabayan sa mensahe. 2 Chronicles chapter 11, verse 16. This is talking about Rehoboam, ang anak ni Solomon. 2 Chronicles 11, verse 16, English, una, basay kaduha. And after them, out of all the tribes of Israel, such as set their heart to seek the Lord God of Israel, came to Jerusalem to sacrifice unto the Lord God of their fathers. So they strengthened the kingdom of Judah and made Rehoboam, the son of Solomon, strong 3 years. For 3 years they walked in the way of David and Solomon. Bisaya. Og sunod kanila, gikan sa tanan mga tribo sa Israel, katong mipay mutang sa ilang mga kasing-kasing, aron sa pagpangita sa Ginoo sa Israel, miato sa Jerusalem, aron sa pagsakripisyo nga ato sa Ginoo nga Diyos sa ilang mga amahan. Maong nga sila mipalig-on sa gingharian sa Juda, og mihimo ni Rehoboam, ang lalaki na anak ni Solomon, nga malig-on tulo ka tuig. Kay tulo ka tuig sila milakaw diya sa dalan ni David ug Solomon. Tanawang chapter 12 verse 1. Next chapter, maybe same page or one page over. 2 Chronicles chapter 12 and verse number 1. Kung na say amen. And it came to pass when Rehoboam had established the kingdom and had strengthened himself, he forsook the law of the Lord and all Israel with him. Kini dili ang mensahe karon pero nindong kamatuoran dere. Dili gayud ka mosalikway sa Ginoo nga maginusara. You never forsake God alone. You always take somebody with you. It's not the message, but it's there. Masaya, og kini nahitabo sa diya nga si Rehoboam nakapalig-on sa gingharian og nakapalig-on sa iyang kaugalingon, siya mibiya sa balaod sa Ginoo. Og ang tibuok Israel uban kaniya. Of course, tibuok Israel is talking about the Israelites of his kingdom, the kingdom of Judah, the southern kingdom. Diin siya naghari. So my message tonight is ready for blessings. Andam alang or just sa? Walay alang, andam sa mga panalangin. Man, that feels awkward to me to not have alang in that sentence. Gillette is eternally telling me I can't use alang where I want to. And andam sa mga panalangin. Magambo na ta, yung kamakalingkod para sa mensahe karong gabi. Heavenly Father, thank you for today, Lord. Thank you for your blessings on our church. Thank you for the growth in the lives of our members. And thank you also, Lord, for growth in our attendance. These last few weeks, we've seen more faithful attendance among our adults and our young people. Lord, I pray, God, that we'd continue to grow. I pray, Lord, that our people would grow spiritually through the truth they're going to hear tonight. I pray, God, that you'd bless me. Pray, Lord, you'd fill me with your Spirit. I pray, Lord, you would sharpen my mind to help me be clear both in English and Visayan. Ginopaliog tabangi ko samtang mawali ko karon gabi. Lord, I need you. Bless us, dear God. Please show up tonight, Lord. We love you. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko maglingkod. Ang mga bersikulo nga atong gibasa karong gabi magikan sa makalaluoy nga sugilanon sa kinabuhi ni King Rehoboam. Si Rehoboam ang anak ni Solomon, ang anak ni David. Pagkanindot sa iyang panulundon. Ang iyang lolo, si David, ang pinakanindo nga hari sa tibok kasaysayan sa nasod sa Israel. Siyang tao nga subay sa kasing-kasing sa Diyos. O kana ang lolo ni Rehoboam. Ang iyang papa si Solomon. Ang pinakamaalamong nga tao sa tibok Biblia. Ang pinakaadunahan nga tao sa tibok Biblia. O ang taong gigamit sa Diyos sa pagtukod sa templo diha sa Jerusalem. Pagkanindo sa panulundon nga gihatag ngato ni Rehoboam. Apan,
na ay problema sa kinabuhi ug diya sa gingharian ni Rehoboam. Si Solomon ang iyang amahan, diya sa katapusan sa iyang mahimayaon nga paghari, nag-backslide, naggayod. The last few years before Solomon died, nagbiya siya sa Ginoo tungod na igugma siya sa daghang babae. We know it. He had 700 wives, 300 concubines. Daot ang babae nga gigugma ni Solomon, nagpahawa kaniya gikan sa Ginoo. By the way, ang daot ng mga uyab-uyab nga relasyon kanunay mo pabiya sa tao sa Ginoo. You can't have bad relationships and stay close with God. It never ever works. Di mag-work, di mag-gana. Kung si Solomon ang pinakamaalamon nga tao sa tibuok Biblia, kung nadawat ang iyang kinabuhi, pinaagi sa dawat ang relasyon, hunahuna ba ka nga lahi ang imong situation? I forget where it is. I think it's in the book of Nehemiah where they said, even Solomon did outlandish women make to sin or cause to sin. Bisan si Solomon nakasalat tungod sa dawat ang mga relasyon. Pero si Solomon nagbiya nagyud sa Ginoo. The Bible says he was angry. God was upset at Solomon. O ang Diyos nagsaad daan nga ang nasod sa Israel mabahin man diha sa panahon sa sunod nga hari. Ang hari nga mosunod ni Solomon. Kana nga hari si Rehoboam man. Si Rehoboam ang hari human sa paghari ni Solomon. Diya sa sinugdan ng Diyod sa iyang paghari. Si Rehoboam naghimo sa buwang nga desisyon o ang Diyos migaman niya ng desisyon sa pagbungkag sa gingharian sumala sa iyang saad diha sa panahon ni Solomon. Sa wala paggayud si Rehoboam gikaronahan napulo ka tribo ang misalikway kaniya o mipili sa tao ginganlan og Jeroboam. So naidua si Rehoboam and Jeroboam. Maghimo ko sa gamay nga map dere, wala ko nag-practice dugay na, so sorry kayo kung maot. Sige? That's not, I'm gonna leave it. It's okay. That is not accurate, but it's close enough. The sea should come further down, but it's okay. This is the Mediterranean Sea, Kini ang Sea of Galilee, Dead Sea, and what river? Unsay subat ni? The Jordan River, correct. I'm not going to draw the rest with Egypt because it doesn't matter for the message tonight. The capital city of Jerusalem is somewhere about here, duol sa Dead Sea. Ug sa dihang nabahin ang gingharian sa Israel, the 10 tribes to the north, up here and up here, ang 10 tribes dere, nagbiya ni Rehoboam ug nakapil ni Jeroboam. So we have Rehoboam, diya sa south, siya ang kaliwa ni David. So siya ang tinod hari sa Israel. Kaya ang Diyos nagpilit ni David o iyang mga kaliwa nga maong mga hari sa Israel. And by the way, one day Jesus is going to come back and rule over the world from Israel. Siya ang kaliwa gyapon ni David. He's called the root and branch of Jesse. Naggikan ni David. David is the son of Jesse. So we have in the north Jeroboam. Sorry kayo, kabayan sa akong agi. Jeroboam, kung dali ka makabasa, kinahanglan ka mag-eskwela. Alright? Dali sa south, na si Rehoboam. So si Rehoboam, naghari dali sa Jerusalem, ugang si Jeroboam ang nag-angkon sa 10 tribes sa north. And 10 tribes sa north, what are they called? The 10 tribes ang napulok, ang gitawag nga? Israel. Ugang duwa ka tribes sa south, gitawag? Judah, because Judah was the bigger tribe. Uban sa Judah was Benjamin. It's very funny to me. Every time God talks about it, he says, I'm only going to give you one tribe. Magbaliwalik yun siya ni Benjamin. He completely ignores Benjamin. Every time. You know why? Kinamanghoran siya. He's the little kid in the family. It's always that way. All the way through the Bible, he's called Little Benjamin. Go check it in Psalms. They call him Little Benjamin. They call him a lad. He had 8 kids. O ang si Judah, nagtawag niya, he's still a lad. Bata pa siya. He had 8 children when he went to Egypt. Just saying. And anyway, so now 2 tribes, Judah and Benjamin. Pero ang gingharian dari sa south kitawag Judah. Ang gingharian sa north kitawag
Israel, ug si Jeroboam nag-reign diri sa north. We'll use that to point throughout the message a little bit. Now, where am I in this outline? Ang 10 tribes sa north nagpili ni Jeroboam nga nahimong ilang bagong hari dito sa northern kingdom. Pero si Jeroboam dili usa ka maayong hari. He was not a good king. Ang problema ni Jeroboam simple kayo, gi-control siya sa iyang kahadlok ngang mga tao sa iyang gingharian mo patay kaniya ug mubalik sila ug mudapig ni Rehoboam pag-usab. He was very afraid that his people would kill him and go back to Rehoboam. Kay si Rehoboam ang anak ni David. So si Jeroboam naturally felt like kung ang mga tao mubalik sa Jerusalem diha sa panahon sa piyesta. You know, like right now we have piyesta, right? They had feasts in the time of the Bible too. O ang tanan feast nasa Jerusalem. Pero karon nabahin ng nasod. So si Jeroboam nahadlok, yung gihunhuna. I'm going to stay with my notes so I can make sense here. Kung akong mga sako mubalik sa Jerusalem, alang sa relihiyosong mga piyesta, sa siguro ang ilang kasing-kasing mubalik nga to ni Rehoboam. Kaya syempre, siya man ang kaliwa gayud ni David. Wa ko'y tsansa batok niya na lupig gayud ko. Busa si Jeroboam naghimo sa decision sa pagsugod sa iyang kaugalingong nga relihiyon. Jeroboam decided to start his own new religion. O gihimo niya or gipahimo niya duwa ka bulawan nating baka. I almost said carnero, baka. He made 2 golden calves. Ang usa iyang gibutang diri do sa south, ang lain iyang gibutang diri sa north do sa Dan. He made 2 golden calves. He started a new religion, and the Bible says he was worshiping devils. Nagsimba siya sa mga yawa. Tungod niya nga decision, human sa iyang kinabuhi, hangtod sa katapusan sa Biblia, Jeroboam is famous because of this decision. Sikat yun siya. Almost every time God mentions Jeroboam's name, here's what he says. Jeroboam, the son of Nebat, who made Israel to sin. The whole Bible, from the time he died until the end of the Old Testament, ang Diyos na yun, Jeroboam, ang lalaki na anak ni Nebat, kinsa mihimo sa Israel nga makasala. So he started his own religion. Si Rehoboam nasa south, si Jeroboam nasa north, nagsugod na siya sa iyang kaugalingong religion, pero nay problema pa rin niya. Nay daghang tao sulod sa iyang gingharian, dali ganan mag-change sa religion. Many people did not want to leave God. Nay daghang tao, dali ganan mo biya sa Diyos. The priests and the Levites, dali sila ganan mo biya sa Ginoo. Siyempre, sila ang maghimo sa work sa templo. And the Bible tells us in chapter 11 that the Levites and the priests nagbiyahe gikan sa bisan na nga sila na nakalat dari sa north, sila tanan may biyahe ngadto sa south ug sila nagdapig sa gingharian ni Rehoboam. So his people started to leave and join Rehoboam dito sa Jerusalem, sa Judah. The message tonight is not about Jeroboam. The message is about Rehoboam. Let's go back to chapter 11 and look at what happened. Sa dihang ang mga tao nagsugod, nagbiya sa north ug nag-adto sa south aron mopil ug motabang ni Rehoboam. Kay si Rehoboam nagalagad sa Ginoo gihapon. Verse 15, 2 Chronicles 11:15, nakastorya kabay ni Jeroboam ug iyang bagong religion. 2 Chronicles 11:15, kung nasa amen? And he ordained him priests for the high places and for the devils and for the calves which he had made. There it is. Nagsimba sila og mga yawa. O siya, si Jeroboam, ni ordina kaniya og mga pari alang sa habog ng mga dapit o alang sa mga yawa o alang sa nating mga baka ngayang gihimo. Look at verse 16. And after them, the word them, nakastorya kabayan sa priests and Levites, kay kanagi hiskot in verse 12, 13, 14. And after them, so human ngang mga priests ug Levites niatod sa Jerusalem, aron mutabang ni Rehoboam, unsa na itabo sunod. After them, out of all the tribes of Israel. How many of the tribes of Israel? All the tribes of Israel. So, pila ka tribes nag-uban ni Rehoboam diri? Dua lang.
pero naiten diri sa north o gikan sa tanan tribes sa north na mga tao nagsulti. Dili ka na mo simba sa mga statuas, mga larawan. Dili mo biya sa tinuod Diyos. We don't want to be a part of this. So from all the tribes, not all the people, pero na ay mga tao magikan sa tanan all 10 tribes. Let's read it again. And after them, out of all the tribes of Israel, such as set their hearts to seek the Lord God of Israel. So unsay klase sa tao nga nagbiya sa north ug nagbiyahe ngadto sa south. Such as set their hearts to seek the Lord God of Israel came to Jerusalem to sacrifice unto the Lord God of their fathers. Og sunod kanila gikan sa tanan mga tribo sa Israel kadtong mipaymutang sa ilang mga kasing-kasing aron sa pagpangita sa Ginoo sa Israel miadto sa Jerusalem aron sa pagsakripisyo ngadto sa Ginoo nga Dios sa ilang mga amahan. So unsay resulta ni ini? So here we have Rehoboam na siya'y sayop sa sinugdanan, and God used that mistake to split the kingdom because he already decided he was going to do that. Pero siya naggamit sa buwang nga decision ni Rehoboam sa sinugdanan gyud og nagbahing gayud sa nasod. So karon ay kingharian sa north, kingharian sa south, pero siya si Jeroboam diretso nagbiya sa Ginoo. So ang tanan tao diri sa north nagkanahan gyapon mo lagad sa Ginoo, nagbiya sa north og nagapil ni Rehoboam sa south. Are we making sense here? Nasabtan na to. Kirita? Okay, are we keeping up? Because y'all look confused. All right, here we go. Unsay resulta? Tanawang verse 17. Tanawang verse 17. So they, who is the they? Ang tanan tao nga nagbiya sa northern tribes aron mutabang. So they strengthened the kingdom of Judah and made who? The son of Solomon strong. We'll stop right there for a minute. We'll finish in a minute. Mao nga sila mipalikon sa gingharian sa Juda og mihimo ni Rehoboam ang lalaki na anak ni Solomon nga malig-on. Okay, good. So things are looking good now. Maayo na bisan nasayop ko. Magdali ko. Let me slow down. Let me say in English first. Even though Rehoboam had made a mistake at the beginning, he still was following God. By the way, kung nakay uska sayop sa uska area, that doesn't mean you have to leave God's will in every area. Kung nakay uska sayop, pwede ka mo alagad sa Ginoo gihapon. Pwede ka mangayog pagpasaylo, magpadayon mo alagad sa Ginoo. Yes, he did something stupid. God used it to accomplish his purpose anyway. But he continued to serve God. So dari sa north na daghang kadautan. Tungod sa kadautan dari daghang tao nagbiyahe. And what did they do? They strengthened Rehoboam. So now his kingdom is getting stronger. Kaya nga naman, siya nag-alagad sa Ginoo. He's still doing right. So God is blessing him. God is bringing people to his kingdom. By the way, if we want God to bless our church, we don't have to change anything. We just have to be faithful, and God will bring us people at the right time. Amen. Unsa atong gihimo aron magdalat ni Brother Nahum dere? Wala. In fact, he came and I tried to chase him away. It's amazing. We work so hard. Mag-invite me, so mag-invite. And the people we invite don't come. And then God brings us people who we didn't invite. Amen. It is God that gives the increase. Ang Diyos ang magpatubo. We need to be faithful. But God gives the increase. So, mayo nang kahimtang dito sa Judah. Mas ligunang yang gingharian ay daghang tao nagapil niya gikan sa north. Siyempre, daw tanggayod sila sa northern kingdom of Israel, pero diri sa Judah, nindo ang tanan, nagasunod ta sa Ginoo. Things are looking good in Judah at the beginning of Rehoboam's reign. Unfortunately, what we just read wasn't the whole verse. Wala ta nagbasa sa tibok bersikulo. Look at verse 17 again. So they strengthened. These people came from the north. So they strengthened the kingdom of Judah and made Rehoboam, the son of Solomon, strong. 2 words. 3 years. For 3 years they walked in the way of David and Solomon. Mao nga sila mipalig-on sa gingharian sa Judah ug mihimo ni Rehoboam ang lalaki na anak ni Solomon nga malig-on. Tulo ka tuig. Unsa ka dugay? To look at the wig.
Kay tulog ka tuig sila milakaw diya sa dala ni David o Solomon. When you read those two words, 3 years. Dili ba mahugna rang imong kasing-kasing? Nindog kirang tanan. Na-bless na, na-blessing sa Ginoo. Pero 3 years lang sila nagalagat sa Ginoo. Say, well, Pastor Mike, what happened after 3 years? Go back to our text verse in chapter 12. And it came to pass, when Rehoboam had established the kingdom and had strengthened himself, he forsook the law of the Lord and all Israel with him. O kini na itabo sa diyan nga si Rehoboam nakapalig-on sa gingharian. O nakapalig-on sa iyang kaugalingon, siya mibiya sa balaod sa Ginoo ang tibok Israel uban kaniya. Notice, tibok Israel. Daghang tao nagbiyat diri kay Dautan. Nagdapig sila ni Rehoboam because they wanted to do right. And then Rehoboam backslid and took them with him. Sayang. Bisa ng mga tao ganan mulagat sa Ginoo, they moved to serve God and do right. And then Rehoboam changed too. Pagkaluoy. He forsook the law of the Lord. Think with me now. Sadya nga siya nahimo ng ligon. Sadya nga siya nahimo ng kuskan. Sadya nga siya nahimo ng mauswaghon. Kanang panahon siya mibiya sa balaod sa Ginoo. When he was strong, he forsook God. When he was blessed, he forsook God. Why? Kaya nga naman lagi. Sometimes when you read the Bible, do you ever wish you could go in the story and yell at them? Mosulod sa bile, mga saba kaniya, Rehoboam! Magadoong ka na ko! Ang Diyos nagapalalangin gayud kanimo. Nga naman lagi nga ikaw mo biya kaniya karon. Di ba? Rehoboam! Daghan man ang mga tao, may biyat na ni Jeroboam aron magpasakop kanimo. Tungod ka ikaw nagsunod sa Ginoo. Lig-on na ang imong gingharian tungod kanila. Ano man lagi nga ikaw mo biya sa Ginoo karon? Rehoboam, ang Diyos na suko sa Northern Kingdom tungod sa sila nagbiya kaniya. Apan nalipay ang Diyos kanimo tungod ikaw nagpadayon sa pagsunod kaniya. Nga naman lagi nga ikaw mo biya kaniya karon? Rehoboam, kini nga decision nimo wala ay klaro. Can we all agree on that? It doesn't make sense. Nga naman nga ikaw unta mo biya sa Ginoo samtang siya nagaparalangin kanimo. The answer is very simple. Simple kayong tubag. Why would he leave God while God was blessing him? You ready? Tungod diha sa iyang kauswagan, nagsugod siya og tuo nga wala na siya nanginahanglan sa tabang sa Diyos. In the time of his prosperity, he began to believe he no longer needed God's help. And let's just be honest. Kana gayud ang natro nga kinaiya sa mga tao hangtod karon. That is the nature of man. For some reason, when God blesses us, mas dako na ang chance nga kita mo biyat kaniya. Have you ever noticed that about yourself? Most people don't leave God during the storm. Most of the time we leave God when things are going good.
Romans chapter 7 verse 18, ako na lang paminaw palihog. Si Paul naging, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Kay ako nahibalo nga dinhi kanako, nga sa ato pa sa akong unod, walay nagapuyo nga maayong butang. Kay ang pagbuot aniya kanako, apan unsaon sa pagbuhat niya ng maayo, ako wala nakakaplag. In this verse, ang pulong unod, the word flesh, nag-istorya kabayan sa atong natural nga nahugno nga magsasalang kinaiya. Is talking about our natural, fallen, sinful nature. My flesh. Akong natural nga kinaiya nga gipasa nganhi kanako gikan sa akong papa gikan sa iyang papa balik na nga ni Adam ug ni Eve nga nakasalat dito sa garden. And Paul said, in my flesh, the natural me, without Jesus Christ, without God, without salvation, sa akong natural nga kinaiya, walay maayong butang. You listen to me. There is nothing good in your flesh. Kung naay maayo sa imong kinabuhi, kana nagikan ni Jesus, dili gikan nimo. Walay maayong butang diha sa atong natural nga kinaiya. Listen now, ang tawhanong nga kinaiya sa hingpit na dunot pinaagi sa sala. The natural human nature is completely corrupted by sin. Bisan ang atong maayo na hugawan pinaagi sa sala. Even the good things we do are corrupted by selfishness, pride, bad motives. Without the Holy Spirit, without salvation, our natural man. And there is probably no part of our nature. I'm going to say this in English. I know it's deep, but I'm going to translate it. And there is probably no part of our nature that is more disgusting than our ability to become proud of the good things that God has done in our lives. Let me say that in the same. Murag walay bahin sa atong kinaiya nga mas luod kaysa atong abilidad nga mahimong mapahitason kabahin sa maayong mga butang nga gihimo man sa Diyos dinhi sa atong kinabuhi. God does good in our lives and we take credit for it and get proud. It's amazing. The Bible says in Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ang kasing-kasing malimbongon labaw sa tanang butang ug hilabihan sa pagkadautan. Kinsang makahimo sa pag-ila niini. Our heart is so wicked that in a time of great blessing, we can forget the God who is giving the blessings. You ever notice that about yourself? Kini ang kadako sa kadautan sa atong kinabuhi. Diya sa panahon sa dakong panalangin, makalimot na gayud ta sa Diyos nga nagahatag sa mga panalangin. We see that through the whole Bible. Read Psalm 106. Balik-balik, ang Diyos nag-bless sila nalimot. Ang Diyos nag-bless, wala sila nainumdum. Read it over and over. As you read the Bible, you will see some of the best Christians turn their back on God, not during the storms, but during the blessings. Kaya nga naman lagi. It's very simple. It's human nature. Diha sa panahon sa panalangin, dali gayud ta malimo sa kadako sa atong panginahanglan sa Diyos. When everything's going good,
we very quickly forget how bad we need God. Turn with me to the book of Philippians. Philippians chapter 4, verse 11. I'm glad God gave me so much of this in the sign. I could not do it on the fly. My mind's tired. I could not translate this on the fly. Philippians 4:11. Philippians 4:11. I love Philippians. Nindot yun ang Philippians. Okay na po ang Philippines, pero gana naiguma ko sa Philippians. Philippians chapter 4, verse 11. Kung nana say amen? I'll give you another second. Some of y'all are lost. Kung nana say amen? All right, here we go. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I think I preached about that last Sunday morning. Was it Sunday morning? I think it was Sunday morning about contentment. I think that was Sunday morning. Look at verse 12. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Pasaya, verse 11. Dili nga ako nagsulti may tungod sa kakulangon, kay ako nagkakat-on sa bisan unsa nga kahimtang nga nako diha niya na magkontento. Ako nahibalo kung unsaon nga magpaubos, ug ako nahibalo unsaon sa pagdagaya. Not magpaubos, mapaubos. Nasayop ko sa pagbasa. Mapaubos. That's not talking specifically about humility in the sense of humbling yourself. It's talking about kabalo siya, he's saying, I know how to handle the times where apikit manggayod o kabalo ko unsang pag-handle sa mga panahon nga naidakong blessings. That's the contrast. Abased and abound. Abased is apiki, abound is dakong blessings. Does that make sense? Okay. Balik na, ako nahibalo kung unsaon nga mapaubos. Og ako nahibalo unsaon sa pagdigaya. Bisan asa, og diha sa tanan mga butang, ako gitudluan sa pagkabusog, og sa pagkagutom, sa pagdigaya, og sa paganto sa kawadon. A lot of Christians know how to be abased. Meaning, I'm talking about faithful Christians, Christians who've been in church a long time, faithful sila, nagalagad sa Ginoo, nagbasa Biblia, matagadlaw, naglakaw sa Diyos, walking with God. Most faithful Christians know how to be abased, meaning they know how to handle the times of difficulty and lack. Sila nahibalo nga diha sa panahon sa pagsulay or katalagman, kinahanglan sila mo duol diretso sa Ginoo. They understand when I'm struggling, I need to come to God because He's the one who can help. Kung lusod gayud ang ilang kahimtang or basin maluyat na ang ilang pagtuo, magdagan sila gihapon ngadto sa Ginoo aron mga liyupo kaniya og tabang. They run to God to ask for help because they've learned that. And I hope you've learned that lesson when you're struggling. Kung maglasud ka, magdagan ka nga to sa Ginoo. Most faithful Christians have learned that lesson. We have enough trials, you have to learn that lesson to survive. But the truth is this: very few Christians know how to abound. See, we think abounding is easy and being poor is hard. That's not true. Ang common, now listen to me now. Ang common nga Kristohanon sa kalibutan karon, nakulangan og espirituhanong kusog nga gikinahanglan aron magpabiling nga lig-on diha sa panahon sa kauswagan. Was that statement clear? I got lost in the middle of my own statement. I told you my mind's tired. Let me say it in English because I'll make sure I got it right. The average Christian in our world today, the average Christian, I lost my thought entirely. I'm sorry. Got it. The average Christian does not have the spiritual strength to stay close to God
in a time of great prosperity. Listen to me tonight. Many Christians wonder, why doesn't God bless me more? Nga naman apipila lang ang mga panalangin. I'm not just talking about financial. I know we immediately think financial, but there's many, many areas of blessing that are much greater than money. But with a message like this, the financial arena is more along the lines. But it certainly could also include success in our relationships, success in school and business, success at your job. But many Christians magduda sila, nga naman ang Ginoo dali mo dugang og daghang blessing sa ako ha. Can I be very honest and frank with you tonight? Here's the reason. It's simple. Dili nimo kaya karon. Dili nimo kaya karon. Dili nimo kaya ang mga panalangin sa Ginoo. Pastor Mike, kaya nga naman. Kay dagang Kristohanon kung ang Diyos mo panalangin gayud kanimo, mubarog na ang garbo, mabungkag na ang pagtuo, o magtalikod ka sa Ginoo, magmubiyat dayon. We sing the song, Come Thou Fount. I love verse 3. The first two lines of verse 3. First 4 lines, I guess. Pagkadakos akong utang, ngadto sa iyang grasya, apan ang ako ang dughan, dali mo biya niya. Have you figured out yet your heart will walk away from God so fast? And many times it happens the most in the time of blessing. Because kung naay mga panalangin, malimot ta sa atong kinahanglan sa presensya sa Ginoo. The sad truth is this: most of us need constant trials to keep us close to God. We do. We do. But I know man's nature. Pastor Mike, di ko ingon yan. No, I'm not like that. Kung Diyos mo bless ka na ako, dili ko mo biyat ka niya. I wouldn't just walk away from God in a time of blessing. Are you sure? If God gave you a huge blessing in first time sa imong kinabuhi, you didn't have to worry about money, are you sure you'd stay close to God? If there were no health problems and no family problems and no relationship problems and no house problems and no... Are you sure you'd stay close to God? Can I ask you a question tonight? I want you to listen to me very carefully. Listen to me right now. Pamina. Can you remember a time of trial in your life? Naglasud ka. And you knew you needed God. And you prayed. Remember a time like that? I mean, daghang pagampo. Every moment you're thinking, every time it came to your mind, you prayed again, and you're spending hours and walking with God and throughout the week. Do you remember a time like that? Can I ask you a question? Did God answer your prayers? Did God bring you through the trial? Ang Diyos ba nag-aga kanimo lahos niya ng panahon sa pagsulay? Did God bring you through? One more question. Listen to me. So God brought you through. So if this right here is the time of difficulty, well, ang Diyos nag-aga kanimo and He's brought you into a time over here, the trial is over. So mas dako mong blessing karon, di ba? Di ba? So I have a question. Now in the time of greater blessing, do you pray more or less? Let's just be honest. We probably pray less. Diba? Ang Diyos nag-bless kanimo o mas gamay na ang imong pag-ampo.
And I know human nature. But Pastor Mike, the trial's over, so I don't need to pray as much. Oh, so you're like Rehoboam. You only need God for the trials. Ouch. Diha sa panahon nga maayo, kaya nimo ang imong kinabuhi. Kung walay problema sa pamilya, walay problema sa health, walay problema sa financial, walay problema sa eskwela, walay problema sa silingan, walay problema sa trabaho, kaya nimo. You forgot you need God. Oh, Pastor Mike, I still pray. Yeah, but not like you used to. Do you seek God's face during the times of blessing? Kina nga itong problema. Kung ang panalangin, can I say mosaka? Kung ang panalangin mosaka, most of us, ang atong pagampo, mukunhod. And that's why God can't bless you in a greater way. If, listen to the statement in English. I have it in the sign. English una. If small blessings make you feel like you need God less, what do you think greater blessings would do? And that's why God holds back the greater blessings. Kay di kaya nato. Di nato kaya. Kung ang gamay nga mga panalangin mo patul kanimo nga mas gamay na ang imong kinahanglan sa Dios, unsa kahay mahitabo kung naay mga panalangin nga mas dako pa. Nga naman, Ginoo, nga naman pipila ang mga panalangin kay kana lang kaya nimo. That's all you can handle. Listen to me now. You say, Pastor Mike, how do you know when you're ready for greater blessings? Here's how you know. English unavasay kaduhat. You are ready for greater blessings when blessings cause you to seek God's face more. Andam na ka para sa mas dako nga panalangin kung ang mga panalangin maghinungdan nga mas grabe, mas seryoso ka kabayan sa pagpangita sa naong sa Diyos. But most of us, when we have more blessings, we feel less need and we seek God's face less. And God says, di ka ready para sa mas dako. Anak ko'y dakang blessing, dali nindok yun. I have some great blessings here for you, but you're not ready. Because if I gave you these right now, you'd feel like, okay naman ko karon. Dakang blessing, akong favor sa Ginoo. Wala na'y problema sa akong kinabuhi. You'd stop praying and you'd fall. Let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Kung ang Diyos mo padala kanimo og panalangin, ug ang imong paglakaw uban kaniya mo kunhod na, bulantaw siya og musulti, dali ka ready sa mas dakong mga panalangin. So I ask you tonight, are you ready for greater blessings? Or do blessings pull you away from God? God wants a relationship with you. Ang Diyos ka na suod sa relasyon uban kanimo. And God knows, they won't talk to me unless they have a problem, so I'm going to keep sending problems. Hey Gabriel, watch this. Nag-stop siya sa pagampo. Ako mutugo nga problema mo bot. Apiki na. Hoy, nagtanaw at nagampo na siya. Nindot na lagi. I want to be a Christian when God blesses, that goes to God and thanks Him and spends more time with Him, not less. So I ask you, are you ready for blessings? Ready ba ka sa mga panalangin sa Ginoo?
Or would those blessings take you away from the blessing giver? On every head bowed, every eye closed, bukod ng mga ulo.